رمضان رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مجزل العطايا ومسبل النعم، رافع البلايا ودافع النقم، يعلم الخفايا ويرى ما في الظلم. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره، خلقنا من العدم وأمدنا بالنعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, wasdan hakasanglit iban kapuji pamahasuci Allah, serta salawat iban salam pajungjungan kekasih singkitan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lapay na mga kasahabatan niya iban sin ahli keluarga niya. Umatul Islam, alhamdulillah, baru na tuin sa taud-taud pagsarang sukul pamahasuci Allah. Serta din mga salagbo-lagbo pagsarang sukul patuhan na to Rabbul Alamin, inamuin yari kita niyo piabot sin Allah Ta'ala pabulan maha barakat, bulan maha mulya. Sabab ma'anong kato taniyo, tao din na mga katautay manghuran na to aagama Islam, sin mga tahon may maway, narasing kita niyo naglundang panon alam sin bulan Ramadan. Sumagawa na in kaiba nanding kanila, wayroon na hawak to atawakan hamasasing kita ni bihaon. Sabab sin mayta, wala na sila kayo na pinisin Allah Ta'ala, in makapaglundang pakitan alaw man sin bulan Ramadan. Rin na sabab yad to mabilang ni'mat dakula hatiyap-tiyap siyulagan kato taniyo, ang inyari bihaon hadumi ni buhi-buhian. Sarta iban sin kusog, iban sin kasay, tumunay sin ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Mabilang ini ni'mat dakula. Kumuha kita niyo, naliyo tiyo sadya kisa, pa kita makasod patapik ta. Tungod sin kalabihan, sin kalabuan, sin mga silamano siya, amin magpakaabot, halungan sin bulan Ramadan. Kung kaminsan hambok sahabas ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, pagwanan ni Talha ibn Ubaidillah. Suy-suy niya kato, tanulong niya, ang kaminsan ang dua usod. Dan hahula bali, miyawon sila pa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sarta, ingkiyawanan nila yaon, nagdura sila sinod paagama Islam. Doon man sila nakasod paagama Islam, inkaunan sinhang katawrang kanila nakalando intikbot, iban sinsud niya maginang amal ibadah. Wayroon din na mga fardo-fardatan sin Allah Ta'ala at malingkan hihinang niya. Dugayin pa yung sunnat niya. Ang painang katawring kanila na timing sa jamagtubihan maginang amal ibadah. Sambil lang yan hang kataw yan, bukun mamaraki intuyo iban sintikbot niya maginang amal ibadat, sambil waktu man na nawagtawagin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in magjihad, yadto siya miyagad kayo. Sambil punta, nasyahid siya hadan sin Allah Ta'ala. Napagsakalin hambok usog aming panaiban niya at kaminduraan niya sinod paagam ng Islam. Amapuas, inawapat, inhambok usog yaon, nabuhi pa siya halong sinhang katahod. Sartalong sin Talha ibn Ubaidillah, amapuas silang katahod, ridjikyan isab siya, kawafat atawakan napatay isab siya, nawafat siya. Naroon man lang sin Talha ibn Ubaidillah, ang kaminsan na si matukan niya, inakbo siya natutub, kita niya halong sin tagainot niya. Ingkiaunan niya yaon siya tungod lawang sin surga. Sarta yaon doon in dua usod. Amuin, nawafat na yadto, minduraan sin agama Islam.
Doon man sila tungod lawang sin surga, aun malaikat dimwa maun kanila. Pagwa sin malaikat maun kanila, idinan magfisin malaikat, in hinapusan na wakat yadto. Amin usog kundatan tumatuyo ng mga ibadah. Siya yung panaglaan, kaya suod sin malaikat, suod na kapalang sin surga. Pag sakaligin mo nagpalik, in malaikat yaon, kampanya idinan in panaglaan, among matuyo maginangan mga ibadat, sambil na syahid hadan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pag ikatuhuwa sin malaikat, pag atod niya kantal hatod mo Ubaydillah niya, balik na ikaw mo na magtupadon niya, wala ka kaw kaya idinan sin Allah ta'ala ng kasultanon sin surga. Surun doon nakabati in talhatod ni Ubaydillah. Sarta na adjay po siya lang doon, tungod sin kita nga halam sin takainot niya, may ibihad. May inhinapusan na siya, nawapat yadto, bukon amuyat to inhinapusan isang piyasod sin malaikat palam sin surga. Kaman sa ipanagnan piyasod. Nasambil kimanat insuy-suy, sabab piyanusuy sin talhatod ni Ubaydillah, pakaiba ng kasahabatan, sambil walak na limugay, ilimatun, singam pa insuy-suy pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doon man timatong na pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, intungod simpakaradyaan niya to, na yatawag sila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doon man sila natipunong si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanila, min ayyi dhalika ta'jabun. Uno tungod lang niya simpakaradyaan niya to, in kiadjayban mo lang do, may taka mo na adjay. Dalawang sim mga kasahabatan, sarap lang nila, ya Rasulullah. In kiadjayban na mo, saksiin kami, tungod sim pagkatao sim duamano siya yadto. In hambuk yadto, nakalando in tuyo niya maghinangan ng ibadat, sarap na syahid siya hadang sin Allah. Ang painandot yadto, naunok to, kajukupan na kanya, in humilang sadya sim mga fardo diyakan sin Allah Ta'ala. Sa makajayb dito, ya Rasulullah, mahisya in palagnaan piyasod sin Allah Ta'ala palang sin surga. In idinan sin malaikat. Dalawang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaysa kad makata hadha ba'dahu sana. Bukun kalang niya in kiaunan sin usog yaw amin, hinapusan na wapat yaon. Nabuhi pa siya hang katahon hamapuasin ka wapat sin amuin. Ang bukusog ito ang duraan niya sa mutahang Islam. Nalong sin mga kasahabatan, bala ya Rasulullah, unong niya ya Rasulullah. Nung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa adraka Ramadana fasama wa salla kada wa kada min sajdatin fis sana. Sarta lang niya, iabutan niya pa in bulan Ramadan. In nakapagsambahayan pa siya, alam man sin bulan Ramadan, sarta nakahinang pa siya sa inda dinastibay wal ibadat sambil nakasujud patod siya halam sa ng katawid labiyaw na doon halam sa bulan Ramadan. Nalong sa mga kasahabatan, oo niya Rasulullah, nauli na si Rasul sallallahu alaihi wasallam kanila, fama bainahuma ab'adu mimma baina as-sama'i wal ard. Di nalong niya kapag inuinin pakaradyaan niya to, bang may siya in panagnan idinan si malaikat makasugkalam sa surga. Sabab sin malita, sabab sadyain nakaabot pa siya sin bulan Ramadan. Alhamdulillah. Yari kita bihaw na man sin bulan Ramadan. Bangta kita in kisa, beta kato sin Talhatod ni Ubaydillah, in mga mano siya, in kalagpuan sin darajat dihil kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala, kaliyuhan nila patuan, in patay, inamuin niya, in parang sabil, in syahid. Sabab, kita na ito hakis sa ini, in mano sa aming panagnaan niya ito, nawapat. Matuyo maginangan ng ibadat, sarata patay syahid. Sa atat kala, in hinapusan nawapat yaon, nakaabot pa siya bulan Ramadan, na hinang parsababan, nakatingka, nakaliw, in darajat niya rin, hapanagnaan nawapat yan. So sambil siya paratisin sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, in darajat nila nung niya karwa, in ablang niya biya simpitong lapis langit, ibang simpitong lapis bumi. Subhanallah. Nabihaw niya rikaw, buhi-buhian. Alam sinta sa ibang kusog, halaw man simbulan Ramadan. Chance dakula.
in maghinang kita amal ibadat, in magpuyo kita magparagpos ng katangin amal ibadat, di akan katutan sin Allah subhanahu wa ta'ala hakagaus-gausan na. Mataunan man ibadat, in kawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in maparagpos sin kita nyo di halaw man sin bulan Ramadan. Sumagaw ang hambukan man ibadat, agat-agat in kamatauran, biadi nila rata kita ng bugat sinamal ibadat din. Amal ibadat, wayroon makahinangkan niya, labi awla na in mga sila tagagaus. Amin awang labi-labihan rijik, ikarihilkan nila sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang nila mahinangin ng mal ibadat ini, taan tutuhod, ikataas sin darajat nila, hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Serta hikadawat nila sin kampungan sa lagu-lagu hadarat sin Allah Ta'ala. Amin ang ibadat tungod pagsadak ka pagmurahadan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang nato kita ang kahalan sin Nabi tayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matampal ka to tayo kataan. Wala kita nyo yalilibunan sin kahalan sin Nabi tayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang biadiin in kabaghajat niya. Bang biadinin ka kulang kabus niya, bang biadinin ka miskin niya. Sambil pagkarungan sing kita nyo, in nabita ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukun hat, iyadlawan in maglaway, sambil ang waktu pituan, sambil ang waktu marut papulanan, wayroon kakitaan sing mga kasahabatan, in ang magbuwa aso. Rin habay sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intan na sin mayroon matub na adjal nila. Mayroon na mayroon na kaun nila. May kanin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pialalang kasin Allah subhanahu wa ta'ala. Mataas in darajat niya pahadarat sin Allah ta'ala. Sabihayin ang kahalan sin Nabi tayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabang nato kita minsan pabiyayin ang kahalan sin Nabi tayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guide in siya suntuan sin kita nyukatan, wala yat tutuan na hinang gaggat, wala na hinang buggat kanya, hindi niya mahinangin ang mga ibadat niya. Isang pabiyanin ng kamiskinin sin Nabi tayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gamman kakitaan sin kita niyo, yat tutuan ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pang hatuot na sin pagmura, yat to siya karakan mga panaglaan. Nung sin Musa bin Anas radiyallahu ta'ala anhu, ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه قال فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاتح. لون سين موسى بن أنس رضي الله تعالى عنه ويرؤم بقسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ang mano siya niyatukan niya ng ayong insulak niya. Wayroon bakas ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakasulak mano siya ang mawayukan niya. Uno-uno na. Sibuk da ka pa ilmo, sibuk da ka pa perkalakan niya, uno-uno na. Ba't maling kaning kaunan sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yadto sadya siya tawakan dinirihil, sinbang aun dadoon kanya. Sambil lang kami sa aun ang pusog niya ang pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sarta ang yang ayo niya pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalong sin Talhat, nalong sin Musa bin Anas, dihilan siya sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kambing. Imbanos niya lang niya agun-agun mahipot niya inut sin duabod niya. Aun mga sadak kabian natipon, dihil sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yung kamatauran nagtukan niya. Pagsakaliman doon siya kirihilan, surundo umiyad to siya pakauman niya, nanawag-tawag siya, long ayakam kauman ko. Suod na kamo paaga na Islam sa magmayta, matantod long niya in Muhammad, lain-lain long niya magdihil-dirihilan. Bang siya long niya makarihil, wayroon karakan mo aun bakpas doon, in kakitaan mo kanya in mahanggaw siya mamiskin. Subhanallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sambil ang pahambok kasaon, hambok babae, nag-anyam-anyam siya pagtawagon burda. Biyak ka ka na hipagtawon yan. Narihil niya, naghadiyan niya pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doon man tarihil niya pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aun kayo hambok sahaba. Pagkita niya, talingkatan siya, lang niya, Ya Rasulullah, uksuniya. Ya Rasulullah, lang niya, suulukan ka ko, pangayon ko kayo mo. In pagtawagon burda yan.
Noon jawab sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Naam, punong irihil ko kayo. Min kanyat to, syarat ka kanya. Sa atat kala, kaya ngayon sinhambok sahaba yaon, surong doon lang sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, punong irihil ko kayo. Pagsakali, yung panaglingkod din ko din Rasulullah ibang sa mga kasahabatan niya, pag uwi niya pabay surong doon, hiubo niya yung burdayad to, liupi niya ang panyadyakan sahaba, long niya dahamat tukan kuwang ang ilong niya na ngayok yan to. Da pag-ingat man sa mga kasahabatan, long nila hambok sa bayad to, mga isablong niya yung hinang mo. Kaya ngayon mo long niya imburdaya na Rasulullah, sinkaingatan mo in Rasulullah, bitud siya magpanulak, isusunod yung mga yukat niya. Subhanallah. Di para nasadya marayo yung da'wa niya, long niya, wayroon dugay maksud ko bang may takupya ngayon. Imburdaya niya, buat maling kanlong niya, yung kabayaan ko mga tumawapat na ano yung pagtagal ka. Subhanallah. Nabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ina sinallahu ta'ala, sarayang rayaw na suntuan kita nyo din, hakatan kakaradya. Sartaya ko tayo mangutpuha agama Islam, labi na im mga sila, tagagaos. Labi na im mga sila, labi-labihan, inridjikit nila. Tumtumun sin kita nyo, bukun ka din ang mga hikmat sin Allah Ta'ala. May itain kita nyo pananaman hapdi iban sin uhaw halam sin bulang Ramadan. Hasupaya ka na naman sin kita nyo, impag ka na naman sin mga katautay manggurad na tubarhaja. Hasupaya sumilok papigijan tong taniyo, ando kayo, biyayin ito impag ka na naman sin mga sila tao miskin. Biyayin ito impag ka na naman sin mga sila di magpapakaon. Sabab in kita niyo, alhamdulillah, nabilabihan, bulan Ramadan da kita niyo di bulan Ramadan da kita niyo magpakanan ng hapdi. Adapun in mapuwas na yung Ramadan, alam hipo sa jayantiyan tayo. Ampay mga katautay, manghurang na tubarhajat, subhanallah. Sibuk na yung bulan Ramadan, iban sinhakwa na sin bulan Ramadan, agad agun-agun sibuk da in pang nanaman nila. Nando kay loya ko tayo manghudbaha agama Islam. Yan yung mga banong iskit, yan yung mga anak ino, yan yung mga kamasan singkitan nyo, among mayroon na ko sa kibat kasay nila, lumawag na pa ka. Di na tayo makapag-usahan na kayo, ando, ingot kayo ayaw mo pag may kutanin al-ta'abuse kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang musadya kayo ngatan, bang inkiaunan mo yan nabuhi kaw hamas sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, pila sadya hindi ng mga kasahabatan, mag-anibugho kayo. Pila sadya din ang mga kasahabatan sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, imaangan-angan pangbiadiyan inkiaunan nila mahinang biasin ikaw. Amin ang alta mo, makatukpal kau, sadat ka, makapagmura kau hadan sin Allah subhanahu wa ta'ala, makapaubat kau hapdi, makapaubat kau uhaw sin pagkahimo manusia, sintay manghudbuha agama Islam. Bukun ka matampal, in ka riwayat ka tutanyo sin Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ang kami sallallahu niya anna fuqara al-muhajirin ataw ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك فقالوا يا رسول الله يصومون كما نصوم ويصلون كما نصلي ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق إلى آخر الحديث. Law sila Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ang kami sa naon din na mga tumpukan sa mga muhajirin, mga miskin tayo. Mga miskin, mga fakir, wayroon gaus nila, wayroon alta nila, labi-labihan. Ando kayo lang kami sa nagtipon-tipon sila, nagto sila para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagkatto nila para Rasul sallallahu alaihi wasallam, lang nila, ya Rasulullah, nagparuntungan na tuudlan doon mga sila tao dayahan. Nagparuntungan na tuudlan doon mga sila tao labi-labihan. Nagparuntungan na tuudlan doon mga sila ang alta nila. Sin darajat sa taas-taas, ibang sin ni'mat sa taon-taon. Nung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mahiyag tulong niya, uninang kamay ta sila nagparuntungan. Sabab lang sin mga kasahabatan niyon, sabab lang nila, ya Rasulullah, inkiaunan nila,
magsasambahayang biasing kami. Tawa kaning tiyawanan ng ulong nga magsasambahayang. Nain sila magsasambahayang gaysan. Yung tiyawanan na magpupuasa, nain sila magpupuasa gaysan. Sumagawa sa Diyay sa blong niya, ya Rasulullah, nain sila kayo makapagsadak ka sila. Ampain kami, ya Rasulullah, di kami nung niya makapagsadak ka. In sila makalimaya sila ipon, sabab sinaun alta nila, makati sila ipon, di mayahon nila. Ampain kami, ya Rasulullah, amo papayat kim mahinang namo. Minsan yung pagkaon namo, ibang simpag inom namo, ini agad-agad di namo kayo nga tambang namo kawaw. Narin sa mabiyad to, ya Rasulullah, ando tayo kaya din natuot bila kami, pangatungod sin darajat ibang sintahala. Amuyat to, inti mo po, halong bigyan kung sin mga kasahabatan niya. Nahinang nila, anibog po, patay manghud nila taga-kawasa, taga-gaus, taga-alta. Sumagawa po kung bilma na dito, intag anibog po nila, amay ng kabayaan nila, malawa ang alta, sintay manghud nila. Bukun, sa intiyatali nila, inti mo po anibog po, halong simbigyan tong nila, bang biya din sila, intiaunan nila, makasimot in darajat nila, in pahala nila, hamanga sila tao, taga-gaus, taga-kawasa, taga-alta. Narin sa wabiyat to pagdungog sa Rasulullah, o kinalong niyaon, hirihil ko kanwa amalan. Bang nyo mahinang ini, kaliuhan nyo long niya in darajat sin silayad to. Kaliuhan nyo in darajat nilayad to. At awakan makaabot ka mo sin darajat nila. Sarta wayroon long niya makasimot, at awakan makaabot sin darajat, isab sin diwa amin bangko kadilan, bangko ikarihil kan yung amalan ini, buat malang kalong niya hisiusura isab in makahinang sina amalan ini. Amo na lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amo na lang niya yung pagpamong kamo subhanallah, makakatluan tagto. Alhamdulillah, makakatluan tagto. Allahu Akbar, makakatluan tagto. Tiap-tiap hinaputwas sin hinapusan sa bahayan. Gusto sumang bahayan, pagbikir ka mo. Agkan sa tiyagmarayang sinusara, ubus ka magsambayang, bukod na kita kayo magto'y tumawas magto'y pagawa. Lingkod na kawang kasasa, panganal ko po Allah Ta'ala, pagdikir ko marayaw. Kakahinang marayaw yan, hinang pusa ka sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pamanga sila kasahabatan miskin yan. Bang mahinang, minsan yung tiyawanan mo tiyo, dahil alta mo, ikaw makapagsadak ka marayaw sa nabsing kapulang kabus mo, aw maktuabutan mo in darajat sin mga sila, magsasadak kahadan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Napagsakali timuyag na yung mga kasahabatan niya, sa wabsing kiyapanduan na sila po sa kasin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yamalan nila na maray. Sumagawa sa tiyo, wala isap limukay, simampay, inhindo si Rasul sallallahu alaihi wasallam kanila, pa mga kasahabatan dayahan niya. Narin na sa mabiyad to, pag-ingat nila, nagpuro-huro na isap sila, niyat to pa Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbalik, Ya Rasulullah, diumuglong niya sin mga tayo mangud na mo, taga-kawasayaw, taga-alta yaon, inamalan hindo mo ka, na rin sa kapyat to, yung malan nila na isap, nando tayo ya Rasulullah, yamin nila na isap kami long niya hapahala, ibang hadarajat. Namura kumanin kajawab kan nila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dhalika fadlullahi yuktihi mayasya. Lain tungod sin pagkaradyaan na to, dirihilan, kalaptihan dirihilan sin Allah Ta'ala, hirhil niya ay siyusiyong kabayaan niya. Inunod sin kaptangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in sila mga taga-alta, biyosan sin Allah Ta'ala, in sa kaula-ula pini sila sin Allah Ta'ala, hanglaan sin amanat yaon, hanglaan sin alta yaon. Rin hasabab yadto, butangan pamarayaw in alta yan. Ayaw mo pag maikutan, pag napagkakauhadan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab so, pag napakahadan sin Allah Ta'ala, di ito ka miskin. Di ka miskin yung pag napakagammaan, ikaganap ikasun sin alta-ta. Ikatawad sin alta-ta. Bukong ka lang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min yawmin yusbihul ibad, illa fihi malakani yanzilan. Yaqulu ahaduhuma, Allahumma a'ti mumfikan khalafan. Wa yaqulu al-akharu, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Tiap-tiap adlaw lang sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayroon niya adlaw maglabay, in aun dua malaikat, panawgon sin Allah Ta'ala mari, pabawaw sin dunya. Sarta in hinang sin dua malaikat ini, dua partala rin jajagahan nila.
Wayron na dugaan. Isiyo-siyo in makatukbal sa dakka, iban isiyo-siyo in nagmaikot sin alta nila. Amurat yung pagjagahan nila. Nabang kakitaan nila in tao yung nagsadakka dan sin Allah, surun doon in hambok malaikat yung mangindua siya, Allahumma a'ti muntikan khalafan. Ya Allah ya Rab, saksian ko hitwan nga mong nga nagsadakka adlaw ini. Ando ya Allah ya Rab, pangayon ko kayo mo. Gantiin altak niya, amin piyagsadakka niya, tupyag napaka niya. Subhanallah, malaikatin mangindua. Ang paingkitay niya rin takay nga tanindua tabang tayo mahamtasan Allah Ta'ala. Bang tasadya bistahong intawad sing pardusahan ta, bang kita gumana wasin bayta indo sa sadya sing matata, impyagturan sin iwan sin wala piyagturan, bang sadya ito bistahong sin Allah Ta'ala, minsan sa inyo ito ang nito mintuktuk kapag pangayon dua, bang bukunda din harahmat ulong sin Allah Ta'ala, mayroon assurance matay maindua ta. Ang pain niya, una na assurance, malaikat tuwan ng dua kayo. Pangayon niya, bang man pa pagbarakatunin, altaamon kay pag napakamuhadan sa Allah. Pag sakali, mahanggaw pa kung magpapakahadan sa Allah. Mahanggaw pa kung ipag maikot mo pa yung alta, biyos kayo mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magupamati mo na tagausan, magsadak ka sa alta mo. Sa banging kiyawanan sa alta mo, miyabot na, in mawajib na kayo mo pabuhaan zakat, na andun minsan da kumanin zakat yadto, abang piyawajib kayo mo sa Allah ta'ala, pabuhaan. Sa mapsimay ta, in zakat yadto, bukol mo na yadto sin, bukol mo na yadto alta. Hak na yadto sin mga sinataong miskin, yutang kayo mo doon sa Allah ta'ala. Bangdi mo yadto ikagwa, tanto tuod, nag-anyaya na ka. Yan nyaya mo, in alta sin mga tao miskin, aming yutang doon kayo mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, nasabab yadto, kuhaan tuod in zakat yadto. Napagsakalin hinamsap sinambuok malaikat yaon, bang aon mano siya, ay ngatan niya labi-labihan. Suruta, yaon doonin kaikot kanya, unin doa sinambok malaikat yaon. Allahumma a'ti mumsikan talatan. Ya Allah ya Rab, pagayon ko kayo mo. Ando kayo no, imano siya amin ikutan yaon, ayaw na palugaya doonin alta niya kanya. Ayaw pa pagbarakatayin alta niya kanya. Nakalugahan ng singkaybanan, ya bukon day sablong nga bunal. Sabab minsan yung kiyawanan namin, hindi kami magsadak ka lang niya. Wala rin sabnahagan ng alta na mo, gamman timaon. Natumtumain niya to dahil ma'nasin hadid. Sumagawa bang mo lurupon in ma'nasin hadid, haad na mahuli in alta mo yun, muna kapag nagidik na makarihin kayo kamumpaatan. Gamman hikajuljan na singgin hawabaran. Ang kansa yung kiyawanan sin mga sila tao dayaan, malugay sila kisabon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sawab sin ulo. Sawab amunain makatahalak kan nila hangkan sila malugay masukot pa lang sa surga. Hasawab sin alta nila yan. Amunain nakalugay kan nila. Amunain nakalugay sin paghisab nila. Hahadarat sin Allah ta'ala. Asubuhon kayo mo. Aw na mutaway alta. Piyakain mo piyag napaka. Waktu miyabot panisab kialawayan hawlin alta mo. Mawajib na yung zakat doon kanya. Uno, giwa mo na kain zakat. Nabang wala nag-giwa, piyakain mo, tiyokpal, kag napakain ng tayaw. Ang kansa makahanggaw, mga palangugan ng mga agal na Islam. In alta sin kita, bang di ta maidyatul marayaw, kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, mahinang yan pa nga subudakula, katutan nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kansa lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Umpa waktu tatuan? Ilang minit ba? 3 minutes? Okay. Inshallah. Rin nga mga pagsusunan lando sin manusia. Apabila mabut na ang ginhawa parang niya maripagunggugan niya. Uno, amo na yung adlaw wala siya nakapagsadak ka. Kung Allah Ta'ala, iban pagsadak ka kamuhari hindi inna, inkarijiki kan niya sa Allah Ta'ala. Sabab may ta, bang mabut na in waktu, mabut na in nyawalihan simano siya maripagunggugan niya, suminot na palang simbigi jantong niya, iban pa, kalpikilan niya yung pagsusulando. Sarta, nangayo na siya, nakitahala na siya sa kamatay niya pa Allah Ta'ala. Ya Allah, Ya Rab,
فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب أدعو يا الله يا رب تعالى أنالوني إن أجلته فأصدق وأكون من الصالحين إن panagnan ilaptik niya magsadak ka na to dakulong niya magsadak ka na to dako ya Allah ya Rab kung ini ka na naman banging kiawalan si manusia kaya rin na to anong niya walihan niya hagulungan niya sarata tumtumun na to inapo sa lisabboton ta hadith sa nabitan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam man atahu Allahu malan falam yu'ti zakatahu muqtila lahu maluhu yawmal qiyamati syuja'an at law maulilang si Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu isyusiyon karidjikihan sin Allah subhanahu wa ta'ala paganta amo sadya wala niyat yuqbal bi wa in zakat haq sinalta niya yaw nahaadlaw mahulit papanjarihim sin Allah subhanahu wa ta'ala hambuk has intiyaw ng sinhas yaun mayroong buhok niya sa magmayta in kataan lason yaun tipong sin Allah ta'ala hababong sin unya taliyon mo minsan sa jendi habon niya makupkut kita sin iro kumawas na ka magtimat to pa center magpa-injection ng anti-rabies sin mabuga mapatay natuan na adlaw mahuli in alta mo am impyag maikot mo hinawon sin Allah ta'ala hambuk has sarta yaun doon tipon hababong sin unya in kataan lasun wala pabakas kaya sulayan sin manusia di hadun niya. Pag sa kalunin naman sin lasun niya, kung habon niya, Tuhan ang tagda ko sinalta, yaon di duran niya. Ampa siya nagparman, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahum Allah, wa khairan lahum bal wa syarrun lahum, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Ayaw to mag-angan-angan, mga sila, ang inkiritikihan sa Allah Ta'ala, pag sa kalipyag maikot nila in alta yaon, in bat amuyat to in hikarayaw kan nila, tan tutuod, bukong yat to hikarayaw kan nila, gaman hikakangikan nila sa pagmayta, bang mabot na yun at law mahuli, hipaglibod yaon kan nila. Alladhina yaknizuna al-dhahaba wal-fiddah, fabashir, wala yunfikunaha fi sabilillah, fabashirun bi'adabin alim, iba naman mga sila lang sa Allah Ta'ala, tiyaw nila sadya imbulawan, impilak nila, alta nila, wala nila piyag napapahadaan sa Allah Ta'ala, ibot kay mo ya Muhammad, pakuya ka sila, sinisiksa na ulul datungan nila haad lang ganagan. Subhanallah. Gari ni siksa, yawma yuhma alayha, fi nari jahannam, fatukwatiha junubuhum, wa duhuruhum wa junubuhum, hadha ma kanaztum li anfusikum, fadhuku ma kuntum taknizun. Dari minantang sinipagsiksakan nila. Bukod kabitan kita niyo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In sa baba na lang niya siksahan ang sinarka. In pasok niya, amo na yung diain, ipaniksahan maon niya ya Abu Talib. Amin pasok lugon siya tampak. Hatan na sin pasok niya, magbukalin utok niya. Amo natin sa baba pasok. Nampahad ng mahuli, inalta mo, iubos na maon ang kataan pasok. 100% pasok. Pasok na inalta mo. Bang masok na inalta mo, ninangon sa Allah Ta'ala. Ipamilin sa tuwan kayo. Ipamilin sa patuktok mo, pataykot mo, pakit ko. Ang pamamong, amo na inilong niya inalta, ipon mo. Narin na adin na sa babyat, tuhaan lang ini, na naman yun inalta mo. Subhanallah. Narin na sa babyat, mga palanggungan ng mga agama Islam, di ako po inwaktuta, murah-murahan, aw nakawa na to mani tuyok na tumtum, aw nakawa na to mani tuyok pangadjian na hinang natakadang sinikitan niyo, sarata, amoin long ta, subay tuod, bang kita mala sa paginhawa baranta, subay ita parurihon, inuno in hikarayaw kato, labiyaw na amoin makatarang kato, bang kita niyo mangarap na pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.